Mi hofini mi apa nupo lakla anya salau alaba mi wezo va apanyigba TV ka poga ato minute bla ato vo eve ka agbenya din ajolia pon ka anya gbele po akpa eve bla eve vo adame alaba ga po adaba duko nya do na ado nyagbo langodo nyauma nyasala gbapanya jumaba mododo jikpola ikanya honorable governs agboja egede retepe vota kple oti ntwawo mebe ya alankude mododo do yiwo le edi manu aha kpo hehe demegbe yiwo le edi pe enyawo egbo nenema kan nyasala gbapanya jumaba ameme nyawo kpokpo ha ikanya bubuto Muntaka Muhammad Mubarak de gbefa ame yiwo be yewoa age ɖe nene ƒe dedinɔnɔdɔwɔƒea mea ƒe dodokpɔ ɖe fia kɔtɔe be ame akpe 1,300 yi ekpɔ HIV dɔléle le nenem ƒe dodokpɔ ya wɔwɔ vɔ megbe alebe nenema ke miase ɖe gbe hã ƒe enyadzɔme be NACOC alo dukɔa ƒe atike vɔ dɔdzikpɔƒea ɖe gbeƒã be dɔwɔƒeawo yiwo woava woaŋlɔ woƒe ŋkɔwo alo woava aŋlɔ woƒe ŋkɔ alo dɔwɔƒewo ƒe ŋkɔ yi ke nye registering le dodokpɔ dɔwɔƒewo kple atikedzraƒe yiwo katã le dukɔme godokoa woage ɖe yewo dzi alebe ne yewoawɔ nenem ƒe agbalẽvia mɔɖegbalẽ ne wo be woate ŋu ayi dzi adzra atikewo le dukɔ me yewo eɖe egblɔ be nenem ƒe ɖoɖo ya awu enu le dzinu ya ƒe ŋkeke 31 egbe ta woage ɖe yewo dzi alebe miaƒe nyaselekpe nukpɔlawo eya kple bubu aɖewoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzɔme ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbeda yi ko ena be míaƒe egbe le mia gbɔ ɖom yi ke nye nyadzɔdzɔa mia gbɔ ɖoma yenye nu Selin Ewe English Dictionary woawoe enye míaƒe megbeda alebe ke enyame le egbe ƒe nyadzɔ kɔm va na mi nye ŋkɔe nye Imanola Noelen Jineku. No silence ever English dictionary. Yatepe. But see dictionary akara zon fi di passé K. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language. Nenya make manya be view. E be a strong be kra no silence ever English dictionary. And you know I'm a make nenya be di mo jura po. E be a strong be no silence ever English dictionary. And you know mama. Nala dile go so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can I follow screen Nigeria. Opo to me to the kana WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa conveno akpe no silence ever English dictionary enyon to Nada zonto Ghana kpovitɔ ƒe dɔwɔƒea ele avukula wo dometɔ geɖe le dukɔa me godoo ɖe ale yi wo etsɔ kpe yi kple akaɖi yiwo wotsɔna nenye be eʋu aɖe le afɔku kpɔm alo nudzɔdzɔ kpata aɖe dzɔ wo ekɔ de woƒe ʋuwo nu yi ke mele seno alebe dziɖuɖumegãwo egblɔ be woawɔ azɔlizɔzɔ yewoawɔ azɔlizɔzɔ aɖe yi le nuto katã me va se ɖe esime sedziwɔwɔ na anyoɖedzi le Ghana dukɔ me godoo ye enye nyateƒeka aɖe yi wo eɖe ɖe go etsɔ yi va yia di le eye DSP Richmond Mensah yi nye dɔwɔlawo ƒe dɔdzikpɔla yi kpɔa dukɔa ƒe nyawo gbɔ de asi nenem ƒe agbalẽ ya te ye wo eɖe dzesi be ne wo etsɔ dɔwɔnu mawo ede ʋuawo nu mɔɖeɖe manɔmea da le mɔdodo dzi nutisedede yi ke nɔ anyi le ƒe akpe 2,012 me alebe eƒe sedede akpa yi ke nye eƒe sedede akpa 74
dzi de egblɔ ale be kpovitɔ tegbe ɖe edzi be ʋu yiwo nu woakpɔ nene ƒe nu yiwo la ekema woaɖe nene ƒe nuwo ɖa le ʋua gbɔ kpata alo woakɔ ese akplɔ wo ale be dziɖuɖumegã xlẽ nu be mɔ yawo gblẽ ʋuwo ƒe zɔzɔme le mɔdodo gãwo dzi nenema ke mɔzɔlawo hã edoa vɔvɔ ne wo nenema ke dumeviwo hã edoa vɔvɔ ne wo nenye be wose nene ƒe siren alo ekpenyawo ɖiɖim le ʋumɔ me ale be sedziwɔlawo ƒe ƒuƒoƒoa wolé sedzidala geɖewo xoxo ke kpovitɔwo gagblɔ woyi be yewoƒe ɖokuitsɔtsɔ nae nye be yewoadi agɔdzelawo eye yewoaƒoe ɖe woƒoe ɖe ʋukulawo kpakple kɔmeviwo katã nu be woawɔ ɖe ʋuɖoɖo ƒe sewo dzi be woakpe ɖe Ghana ƒe mɔwo nu be woanɔ dedie eye woawɔ ɖe ɖoɖo yiwo le Ghana dukɔa ƒe mɔdodowo dzi nu hena dukɔmeviwo katã ƒe dedienɔnɔ. Professor, do you have a list of people who are eligible to use the sirens? Oh, we have. Under the regulation 74 of the LI, it allows for head of state. Only head of state? First, head of state. Okay. With his official vehicles he uses. Two, it relates to also all recognized government security agencies vehicles. And it also relates, it permits those who are also using fleets of ambulance to deliver health services, like National Ambulance Service, like hospitals and all that. And also, it allows for vehicles that support Bank of Ghana to deliver billion services, carriage of our notes and coins, and other precious metals, crisscrossing. And so these are the categories. Apart from that, all others, irrespective of your profession, or the ministry, department, or agency you work, or metropolitan, municipal, or district assembly you work, you don't have any right to use this privilege. It is a preserve. Therefore, it's a reason why we have seen abuse, and we are not sit on our horse in our offices. We deploy ourselves at our public duty points on our roads and ensure that those that we've seen are committing on their feet in real time. We will stop them, we will help you to remove it, and we will seize it and warn you not to go and repeat it. After warning. Okay, so please. After warning, what happened? After warning, the listed ones. Do former ministers, former members of you want to amend the law? You don't want to amend the law. Don't amend the law. I've summed up for you. Okay. Any other, there's nothing like that. If there's necessity for such services to be extended, you apply and request to the Inspector General of Police, or to the Director General TTD, or to the regional commander in the region, and you'll be assisted. It's the reason why you see the Asante, who is superintendent, Asante Mine, requested and has fleet of motors that support the administrative, the traditional, and the VIP services that he delivers on behalf of Asante Mine and Ghana. And therefore, we as Ghana is supporting. If you want that police is ready, come and let's assess if you qualify to be that. But on your own, with your own vehicle, you go and buy these strobe lights, the sirens, and then the beacon lights in the vehicle. We will stop you. We will remove it and we will cease. Ema nye míaƒe eʋu ƒe nyawo kple ekpe be nya yi ko kpovitɔ eɖe egblɔ be nenem ƒe ekpe alo siren ƒe nu yiwo dem wole ʋuwo ŋuti fia nanye be mɔɖegbalẽ mele asi woa medze be na akoe ade woƒe eʋu nu enyima eɖo mia gbɔ ale be make ɖe nyadzɔ bubu dzi na mia atike vɔɖiwo dzikpɔha ede se na atikedzraƒewo dodokpɔ wɔƒewo nudzralawo kple atikewɔlawo kple dɔwɔƒe bubu yiwo kpɔa atike nuwo katã dzi kpakple eyiwo kpɔa nenem ƒe dɔyɔ dzia wo de gbe ɖe dzi egblɔ na wo be woage ɖe dɔwɔƒea kpata awɔ woƒe agbalẽwo hafi dzinu ya ƒe ŋkeke 31
na ado alebe afɔdede ya ƒe taɖodzinue nye be wa ahe mɔ ɖe atike muamewo kple susume dɔlekui wu tikewo wɔwɔ yi mele senu wɔwɔ le dukɔ me alebe dutoƒo gbeƒãɖeɖe aɖe yi le atike vɔɖiwo dɔdzikpɔla ƒe senu le ƒe akpe eve blaevea ƒe senua te gblɔ be dɔwɔƒe yiwo kpɔa nenem ƒe gome le nenem ƒe atike wɔwɔ yawo me tso eduta eyiwo woɖona ɖo ɖa eduta hã kple eyiwo wowɔna mana alo wodzranɛ alo wo etsɔ yina asitsaƒewo mea hiã be mɔɖegbalẽ na asu nenem ƒe ameyɔsi kple mɔɖeɖe nyuitɔ hafi woawɔ dɔ le Ghana dukɔ me ye woɖe egblɔ alebe sukuwo numekukuwɔƒewo kple dɔwɔƒe yiwo zã nenem ƒe mɔ yawo kɔa woage ɖe yewo dzi axɔ mɔɖegbalẽ hafi awɔ nenem ƒe atike yawo. Alebe nyateƒe ɖe fia be dɔdzikpɔla hã yɔ dɔwɔnu yiwo wotsɔ wɔ nenem ƒe atike yawo ye wògblɔ be nenem ƒe nu yawo katã wo elɔe ɖe me yi hiã mɔɖegbalẽ hafi woate azẽ alebe NACOC dɔwɔƒea egblɔ be dɔ ya akpe ɖe wo ŋu alebe woalé ŋku ɖe atikedzralawo nu eye woadzudzɔ mɔɖeɖe ɖe atike manɔsenu wɔwɔ nu eyi me wole Ghana ƒe hame katã ƒe ŋugbedodo dzi wɔm alebe dɔdzikpɔ hã ƒoe ɖe asitsalawo nu be woadze dɔa gɔme kaba eye woagblɔ na eye wogblɔ na dɔwɔƒe yiwo wo eŋlɔ ŋkɔ na xoxo be woawɔ ɖaseɖigbalẽwo yeyea hafi woƒe ɣeyiɣia na awu enu be woaƒo asa na nenem ƒe tohehe yi ke ado tso eme nenye be womewɔ ɖaseɖigbalẽa hena nenem ƒe dɔwɔƒe yawo le dukɔa me o. Nenema tsɔ yina dzɔ bubu dzi na nia ememe nyawo kpɔkpɔ ha yi ke nye bubutɔ Muntaka Mohammed Mubarak gblɔ na sewɔtakpekpea ƒe tutoƒo kakaɖedzi kɔmiti alo akametiwo be kpekpe aɖe be ame yiwo ade akpe ɖeka alafa blaetɔ̃ yiwo be di be yewoaxɔ ɖoƒea le dedienɔnɔ dɔwɔwɔ ƒe ame yiwo nɔ nenem ƒe dɔwɔƒe yawo be yewoawɔ dɔ le kpovitɔwo ƒe dɔwɔna me alo asrafo ƒe dɔwɔwɔ mea yeyetɔwo ekpɔ HIV dɔlekuia le atike wɔwɔ ƒe dodokpɔ aɖe yi ke wowɔ nyitsɔ evɔ megbe alebe egblɔ be xexlẽme ya atrɔ asi le ale yi dziɖuɖua ekpɔ atike wɔwɔ ŋuti nyatahakawo gbɔe nu alebe bubutɔ Muntaka ƒe nyanua wome emetsonuwo ɖo ɖe nenem ƒe ame yawo dzidzedzetɔe o yi ke boŋ ame yiwo di be yewoakpɔ yewoƒe dɔa xɔ akadodo ŋuti nyatahakawo be yewoatsɔ abia yewoƒe nɔnɔme le yewo ɖokui si alebe emegbe wo eɖoa aɖaŋu na wo hafi wosrɔ̃a lãmesẽ nya yiwo akpe ɖe woƒe lãmesẽnyawo nu ke minista te gbe ɖe dzi be gbedeasi ɖoɖo ɖe woa ate ŋu ahe haha ve mɔfiame nyui manɔmee ye wòɖe egblɔ alebe dodokpɔwo hã ɖe nɔnɔme bubu yiwo dometɔ aɖewoe nye aklãdɔléle nenemake edzidɔwo susudɔme lãmesẽnyawo nenemake hã dɔwɔwɔ gã yi ke wowɔ va yi kple atike muamewo zazã hã efia be le woƒe dodokpɔ yi ke wo ewɔ me yi na minista de dzesi be woate ŋu akpɔ eyawo dometɔ geɖe togbɔ be atikewɔwɔ me to woƒe atikewɔwɔwo me nenemake eya ta nyanyanana ate ŋu akpe ɖe nenem ƒe ame yawo nu be wohã woate ŋu kpɔ gome le nenem ƒe dedienɔnɔ ƒe dɔwɔwɔ me etsɔ yi ke egbɔna
yi ke woaha age ɖe efleme aŋlɔ woƒe ŋkɔ yi ena ame akpe alafa ɖeka kple edivɔ ewu atike dodokpɔwo nu eye wo eto nutete dodokpɔwo me vɔ megbe alebe togbɔ be kɔmitia metɔwo katã aɖewo ƒoe ɖe enu be woaɖo aɖaŋu ne ame yiwo kpɔ nenem ƒe dɔlekui yi ke nye HIV dɔléla le wo nu le dodokpɔa mea woaɖe aɖaŋu ne wo mea ye dziɖuɖumegã eʋli ɖoɖo yi li fifia ta be ewɔ ɖeka kple eheme katã ƒe lãmesẽ dzidzenuwo hena dɔléle yiwo nu dɔléle sesẽwo yi mama le dedie le dukɔ me godoa ahe mɔ ɖe nenem ƒe nuyɔ be yewoawɔ asitɔtrɔ ɖe woava le dukɔ me alebe Ghana ma akɔ yi ɖe nyadzɔdzikpɔɖu dzi na mia Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea le wole Eric Afɔkua ame yi ke egayɔna be Chad yi ke le Accra ʋɔnuɖrɔƒea kɔkɔtɔ bufɔe be ewɔ nane yi ke menyo le eƒe anyimanɔmanɔ me eye wo etsɔ afia nɛ be wòanɔ gaxɔme ƒe enyi sɔŋ le zazã ɖe emɔ gbegblẽwo nu alebe ametafatafa to alakpanyawo kple gbɔgblɔ me alebe aʋatsodziɖuɖu ƒe agbalẽwo ŋɔŋlɔ kple ewɔwɔ kple adzo gã xɔxɔ amewo ƒe adzɔgawo xɔxɔ hã ele nenem ƒe nuvlo yawo wɔwɔ me alebe wo ebufɔe le ƒe akpe eve blaasiekea me le nya atɔ̃ le nya yi ke wotsɔ ɖe enua me nya atɔ̃ yiwo ƒe eɖewo wo etsɔ ɖe nua me eye ʋɔnuɖrɔƒea yi ƒe zimenɔla nye ʋɔnuɖrɔla Georgina Mensah Datcha ye ede se nɛ be wòanɔ gaxɔme ƒe enyi sɔŋ le ɣeyiɣi ɖeka me alebe wogade se nɛ be wòagagbugbɔ ga home yi nye $332 yi ke nye $460 yi ana ame yiwo tsɔ enya ɖe nua akɔ nenem ƒe gaya na amemawo alebe ʋɔnuɖrɔƒea megbea le ʋɔnuɖrɔƒe megbea aƒetɔ Eric Afɔkua eɣla eɖokui eye ganyawo ƒe kple nuvlowɔwɔ ŋuti dɔwɔƒea yi ke nye Yoko dɔwɔƒea gblɔ be yewo le edim eye wo tso ema yia wo bia tso dukɔa katã gbɔ be woakpe asi eye woakpɔ be yewoake ɖe nenem ƒe ŋutsuvia ŋu dzɔgbenyuietɔ hã alebe nyitsɔdzoɖagbe le kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe gã yi ke nye IGP ƒe mɔfiame ƒe enyanua ƒuƒoƒo aɖe tso anti-armed robbery ƒe unita me ye ele nenem ƒe ŋutsu ya eyi me wònɔ dzadzraɖo wɔm be yeado le dukɔa me alebe wo etsɔe ade asi na Yoko be woayi ʋɔnuɖrɔƒea ƒe ʋɔnuɖɔɖrɔ dzi alebe Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea ayi edzi awɔ dɔ aduadu kple dukɔa ƒe dɔwɔƒe yiwo ku ɖe enu be woakpɔ egbɔ be wolé ame yiwo si le dzɔdzɔenyenye nu be yewoadze ŋgɔ be nenem ƒe ame yawoa woate adze ŋgɔ esea blibotɔe le Ghana dukɔ me hena dedienɔnɔ na dumeviwo katã. Emagatso ɖe nyadzɔ bubu dzi na mia mɔdodo nyawo dɔdzikpɔla bubutɔ Gavins Kwame Agbodza dze eƒe dukɔ me katã ƒe tsaɖiɖi ƒe akpa bubu gɔme be yeakpɔ mɔdodo gã yiwo le edzi yim le ɣedzeƒe vota ŋutɔ me kple oti ŋutɔwo mea kpɔ alebe dɔ ya enye dɔwɔƒea ƒe ɖokuitsɔtsɔ na be yealé ŋku ɖe dɔ yiwo le edzi yim nu akpɔ egbɔ be kɔntraktawo wole woƒe dɔ dzi nyuie nenema ke hã ye wo egblɔ be eye yeana mɔdodo ƒe xɔtutu ɖoɖo alo mɔdodo yi ko wɔm wole na anyo ɖe edzi le dukɔa me godoa
ƒe akpa ɖe ene alebe dɔ vevi yiwo nu wole ŋku lém ɖo dometɔ aɖewoe nye atiƒoku kɔ yi ɖe Asikuma Junction ƒe mɔdodoa yi ke wo eɖo be woagbugbɔ aga aɖɔ ɖo ŋema ke hã Asikuma Junction kɔ yi ɖe Have mɔa dzadzraɖo Have kɔ yi ɖe Xɔxɔe ƒe mɔa gagbugbɔ ɖo anyi kple Xɔxɔe kɔ yi Jasikan Nkwanta Dambai mɔdodoa gagbugbɔ gaɖo anyi eƒe dɔwɔwɔwo alebe eya kple ɖe sia ɖe eya kple ɖaseɖiɖi yiwo wo va yi le nuto bubuwo me eɖo afi dziɖuɖumegã hlɔnu kɔntraktawo le be woagagblẽ teƒe yiwo ɖi alo woatsɔ dɔ yiwo mede ŋgɔ ana o yi wɔe be dɔli ɖɔli kɔntrakta aɖewo yiwo mewɔ dɔ nyui o eye wo hlɔ nu bubuwo be woawɔ ŋgɔyi dɔwo kaba atsɔ yi ke ana be wohã womadze ŋgɔ nenem ƒe nubabla ƒe tsotso alebe nyataka ɖe fia be wole nenem ƒe nu yawo wɔm atsɔ ado ŋusẽ dukɔa ƒe ŋkuléle ɖe nuwo nu yi ana minista eƒoe ɖe dua me tɔwo katã nu be woagblɔ mɔdodo yiwo wogblẽ ɖi alo eyiwo tsi megbea to foto kple vidiowo mama ɖe hadome nyataka dzraɖoƒewo dzi alo ɖoɖo ɖe dɔwɔƒea ƒe emɔ dzi alebe ne yewoate akpɔ nenem ƒe nu yiwo le edzi yim le dukɔ me eye wo ede dzesi be nyanuɖoɖo mawo akpe ɖe subɔsubɔha la ƒe ŋkuléle ɖe nunu be agbagbadzedzewo be nu be woakpe ɖe enu be edɔwo na ate ayi ŋgɔ le Ghana dukɔ me godo alebe wo eƒo nyata be dukɔa me katã ƒe ŋkuléle ɖe nunu enye dziɖuɖua ƒe ɖoɖo yi ke keke ta wu be woatsɔ ado mɔdodowo ƒe xɔtuɖoɖo ɖe ŋgɔ ado kɔntraktawo ƒe akɔnta bubu hã ɖe ŋgɔ eye woakpɔ egbɔ be asixɔxɔ le gayi Ghana dukɔa le zazãm le dukɔa ƒe dɔwo me ƒe akpa aɖe ene alebe míase míaƒe mɔdodo ƒe dɔdzikpɔla yi ke nye bubutɔ Gavins Agbodza míase eƒe enumenyawo. Yeah, so let me thank you very much for coming together with your team from the Ministry of Roads and Highways. This road is very important to the region, and we would like to see completion very early. Unfortunately, recently we've been having a number of road fatalities on this stretch, which has become a matter of concern to us. So once you are here to observe the progress of work, whatever needs to be done technically for us to have this road completed, we need to collaborate to do it quickly for the benefit of this road need up to the north, and the Eastern Corridor Road has been on the drawing board for a very long time now. We want to appeal to you, the Honorable Minister, and your team to help us fix it as early as possible. Thank you. Manye miaƒe vota ŋutɔme dzikpɔla ƒe bubutɔ James Kunu ƒe egbe ɖo mia gbɔ kple miaƒe mɔdodo ƒe nyawo dɔdzikpɔla ƒe bubutɔ Gavins Agbodza ƒe egbe ɖo mia gbɔ alebe akɔge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mia ememe nyawo gbɔ kpɔla Mohammed Mubarak
Muntaka yi ke nye bubutɔ ƒe yi ke ekpɔ ememenyawo gbɔ le Ghana dukɔ me ɖe fia be wode dzesi liƒo mɔ 102 yiwo dzi womeda asi ɖo le vota ŋutɔ me ɖeɖe dza yi na wo etsi dzi vevie le Ghana dukɔ me ƒe liƒo yiwo me ʋuʋu di nenem ƒe nu ya le edzi yim le o. Ke wo egblɔ hã be nenem ƒe nuvlowɔwɔ ate atso nenem ƒe liƒo yawo me age ɖe dukɔ me ƒe alebe nuvlowɔlawo ƒe habɔbɔ ate ŋu ato nenem ƒe liƒo yawo yiwo dometɔ nye Atike Bɔɖi si tsatsa wo hã ate ŋu age ɖe dukɔ me to liƒo vovovo mɔwo me yi ke nye liƒo 102 alebe yiwo enɔ nu ƒom le sewɔtakpekpea ƒe kakaɖedzi kɔmiti ŋkume le etsɔ yi va yi dzia egblɔ be nu yi nu wo eke ɖoa tegbe ɖe dedienɔnɔ ƒe kuxi gã yi le dukɔa ƒe liƒowo takpɔkpɔ me alebe bubutɔ Muntaka egblɔ le liƒo dzi tso ƒe 48 egblɔ be ya koe enɔ anyi le Ghana ƒe ese nu gake mɔ yiwo nu womeɖe mɔ ɖo ƒe dzidziɖedzi enye afɔku gã aɖe ne Ghana dukɔa ƒe dedienɔnɔ ye wo eɖe egblɔ ye wo eyi dzi egblɔ kpee be nya menye vota ŋutɔa me tɔ koŋ o ke dzigbe yɔdzeƒe nenema ke dzigbe ɣetoɖoƒe bono ŋutɔa me kple ɣetoɖoƒe ŋutɔawo katã hã ƒe liƒo le dukɔ yiwo te ɖe wo nu mea dome wo doa go kuxi mawo tɔgbi yiwo hiã be woalé ŋku ɖe wo nu vevie ŋu alebe wo exlɔ̃nu be ne womekpɔ mɔ yiwo dzi dziɖuɖua me eɖe mɔ ɖo toa woate ŋu ana Ghana na azu mɔ yi dzi dukɔwo dome nuvlowɔwɔ yiwo nu wowɔ ɖoɖo ɖoa to na age ɖe dukɔ me eye nuvlowɔlawo ato nenem ƒe dziɖuɖu dɔwɔƒewo nu atsɔ adzɔnu yiwo se meɖe mɔ ɖoa woatsɔ nenem ƒe adzɔnuwo to liƒo mawo age ɖe Ghana dukɔ me ye wo enya woka nyata hã be ne woakpɔ kuxi yawo gbɔ alebe dedienɔnɔ dɔwɔƒewo eɖo anyigba dzikpɔƒe 63 yiwo nu ewɔ ɖoɖoɖo be woatsɔ akpe ɖe liƒo dzi kpɔkpɔ nu eye woana nyatakawo nuƒoƒoƒu na anyo ɖe dzi eye wo eɖe egagblɔ alebe bubutɔ Muntaka elɔ̃ ɖe edi be dukɔa etsi dzi ɖe nudzɔdzɔ yiwo le ƒe xexlẽme le dukɔ me godo gake etegbe ɖe edzi be woagakpɔtɔ le nu yiwo gakpɔtɔ le vevie ne Ghana dukɔ ƒe dedienɔnɔ ye wo eƒoe ɖe dedienɔnɔ dɔdzikpɔlawo hã ŋu be woawɔ dɔ le aɖaŋu me zazã me eye woaɖe fuɖename na woadzudzɔ fuɖeɖe ne ʋukulawo dzi akpɔtɔ eye woalé kpovitɔwo alebe eyime kpovitɔwo ƒe dɔwɔwɔ yi nyatakaxɔlawo kplɔna ɖo ƒe nɔƒe gbãtɔa woalé nenem ƒe nu yawo me ɖe asi alebe woanɔ liƒo ɖekaɖeka atsɔ kpɔ Ghana dukɔ ta ye woga eɖe egblɔ ye wo eƒo nyata be ye eɖe kuku na dukɔmeviwo katã be woado alɔ agbagba yiwo dzem wole be woakpɔ liƒowo ta to nyatakaka yiwo nu kakaɖedzi le nana dedienɔnɔ dɔwɔƒewo kple ye woakpe ɖe wo nu awɔ avu kple nuvlowɔwɔ yiwo toa liƒo mawo dzi age ɖe Ghana dukɔ me yi ke mede Ghana dukɔ ƒe dedienɔnɔ dzi o.
Amanya sa kpenu kpama kpamia gada gbatanya Georgie alaba misalagba mia gada Nigeria dukome be alaba dukom doji kpola alo dukokpola bola Tinubu da sena dukwa hobibli kple nuplala o takpoha be wa akunumel modern dop gawo le nuona yiwo gblɔbe wo etitre ɖe hobibli nu kple nyadzɔdzɔ wo zazã yi nu wo ma ɖe mɔ ɖo ta alebe dukɔa ƒe hobibli kple nuplela ƒe takpɔha yi nye Federal Competition Consumer Protection Commission gblɔ be numekukua akpɔ nya yiwo Nigeria nyadzɔdzɔŋlɔlawo ƒe habɔbɔa gblɔ nenema ke hã Nigeria nyadzɔdzɔŋlɔlawo ƒe habɔbɔa kple gblɔlawo kple internet dzi gbeƒãɖelawo teƒea woatsɔ nene ƒe numewo katã ave gbɔ alebe dɔwɔƒe yiwo ŋkɔwo eyɔ dometɔ aɖewoe nye Meta yi ke nye WhatsApp kple Facebook nenema ke Alphabet X kple Generative AI ƒe mɔ yiwo zãm wole yi ke wɔm wole be dɔ wɔm le Nigeria dukɔ me woakɔ nene ƒe nu yiwo ave ye dukɔkplɔla eɖe egblɔ alebe sedzikpɔla wo egblɔ be ya alé ŋku ɖe nya yiwo ku ɖe asitsatsa ƒe ŋusẽkpɔɖamedzi nuwɔna yiwo tsitre ɖe hobiblia nu nyadzɔdzɔwo kaka yiwo nu gɔmenɔamesi le ɖeɖe kple wo zazã le asitsatsa me yi nu wo meɖe mɔ ɖoa woaɖe nene ƒe nu yiwo ɖe alebe FCCPC dɔwɔƒea de gbe ɖe edzi be numekukua me ebu nu gbegblẽ wɔwɔ ɖeke o ke boŋu woawɔ nene ƒe mɔnukpɔkpɔ akpa evelia akaka nene ƒe nu ya be nu yiwo katã woatsɔ kpeɖodzinuwo kple hafi woaƒo nyata alebe Alphabet, Meta kple X meɖo nyanu na ame yiwo wobia tso esi be woagblɔ woƒe susu na le nyateƒeka ɣeyiɣiawo me alebe nya ate ŋu aɖo Nigeria ƒe nutetekpɔwo ɖe ŋgɔ nenema ke ɖe xexea katã ƒe digital mɔwo yiwo trɔ asi le nu ale yi woma nyadzɔdzɔwoe kple ale yi wo kpɔa gae nu ye dziɖuɖua yi dzi gblɔ be nya ya ƒe bubu kplɔ nu wɔna mawo tɔgbi yi wo wɔwɔ le xexeme katã ɖo alebe South Africa ƒe hobibli dɔwɔƒea ekpɔ nudzɔdzɔ gbɔ mɔnuwo ƒe kpekpe nu nenema ke ekplɔ nene ƒe kpekpeɖeŋu na ɖoɖo yi ƒe home enye rand miliɔn alafa ade bla enyi vɔ enyi yi ke nye dɔla miliɔn bla ene vɔ eve tso Google kple YouTube ƒe dɔwɔƒea gbɔ le ƒe yi va ya me eyi wòyi dzi be le ƒe akpe eve bla eve vɔ ɖeka me France do fe na Google yi nye euro miliɔn alafa atɔ̃ le eyi mete ŋu wɔ ɖoɖo kple gbeƒãɖelawo le dzɔdzɔenyenye me o ta eye nyateƒeka yiwo ku ɖe AI nu zazã hã me le eme alebe Australia kple Canada hã to asitsatsa ŋuti sewo ve yi na wowɔ fexexe ŋuti nubablawo le mɔɖaŋu dɔwɔƒewo kple gbeƒãɖelawo dome. Ale be nya sia kple nukpɔla eya kple bubu aɖewoe eɖo mia gbɔ le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me vɔ hafi madzo le mia gbɔ ame agato nyadzɔdzɔ me na mia ke. Mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ be mɔdodo dɔdzikpɔla yi ke nye bubutɔ Gavins Agbodza ge ɖe ɣedzeƒe Volta kple Oti ŋutɔwo me be ya alé ŋku ɖe mɔdodo yiwo le edzi yi ma nu aha alé ŋku ɖe hehe ɖe megbe ƒe enyawo gbɔ
akpɔna ne ƒenu yawo gbɔ le dukɔ me maka miasra egbe hã ƒe enyadzɔ be ameme nyawo kpɔkpɔ la de dzesi liƒo 102.2 yiwo dzi womeda asi ɖo le vota ŋutɔ me yi menyo na dukɔa ƒe dedinɔnɔ yi ke wo eɖe egblɔ ale be migasra egbe hã ƒe nyadzɔ be NACOC alo dukɔa ƒe atikevɔ dɔdzikpɔƒea eɖe gbeƒã be woaŋlɔ ŋkɔ alo aɖaseɖigbalẽ na anɔ nene ƒe dɔwɔƒe yawo si ke nye atikedraƒo si hafi dziŋuya ƒe ŋkeke 30 na aɖo. Míaƒe nyasela kple nukpɔlawo afi ya matsɔ egbe ƒe nyadzɔdzɔ asee ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbeda ne nyadzɔdzɔ wòle mia gbɔ ɖom nye Nuselin Ewe English Dictionary woawoe nye míaƒe megbeda ke na aɖo ŋku dzi be enyame yi nɔ gbɔ mia gbɔ nye ŋkɔe nye Emmanuela Nuelin Jineku mixɔfienyi. Nuselins Ever English Dictionary nyateƒe meti dictionary akaka azɔ afi di pasi ke Nuselins Ever English Dictionary standard ton ya standard ya enyone devio kanu le basic level enyone ame kanu le SHS enyone ame kanu le university alo le language o ne nyame ke menye begbefio e dia strong begbekra ha Nuselins Ever English Dictionary enyone o ha amesiame ke nenye bevi mojura po e dia strong begba ha Nuselins Ever English Dictionary enyone wa mama nele dile bososo madene na kula atia place order le Amazon alo number yake na call screen Nigeria opo tumitore kana WhatsApp afisi afike la nyako Nuselins Ever English Dictionary akwa koveno akpe Nuselins Ever English Dictionary enyonto